Imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele uthaba kaSambothi lobingelela ekseni kuyisabatha mhla ka1 April 2023 inanda 88.4 FM lephezulu entabeni zasengqwaqube la sikhona ngingahambi ngedwa ngihamba naye umfundisi JS Mhlongo njengokujwayele inanda uyakwazi ukuthi uyithole lapha kwi-app ye inanda 88.4 FM noma ustream live ku www.inanda.fm.co.za uzokwazi ukuthi usithole lapho mfundisi siyabingelela kuphi nakuphi la kufinyelela khona iphimbo lalomsakazo omkhulu kakhulu ingadlangadla inanda FM ngesibingelele sithi mini yesabatha mayibenhle kwabangcwele amen. Siyabonga mfundisi namhlanje usuku olukhulu abaningi abalibalayo abanye abangalwazi hayi ngoba belibele abalwazi ngoba abakaze batshelwe ngalo owasizwa kodwa ngonyaka odlule hayi wakwazi ukuthi athole ngalo kodwa ke khona abanye abafikayo ehlelweni usuku lomhlangano wamadokodo ngenhlanhla enkulu namhlanje umhlangano wamadokodo uzongena ngesabatha mhla ka1 wavelwa ngesabatha nje kwavele kwaqondana kahle yonke into ngasho athi mina hayi kwaqondana ke namhlanje umhla ka1 wayisabatha sake sakhuluma futhi nangokudlule nje ekhathini einingane silo seyiphinda lento ukuthi hayi bonjalo sibo sikhumbuzane ukuthi kwakuthiwe umhla ka1 umhla ka7 enyangeni njalo kuyisabatha noma kuthiwa umsomluko noma kuthiwa uLesibili lezi insuku nje umhla ka1 ethempelini ezokusebenza emzini kaNkulunkulu umhla ka1 umhla ka7 yonke inyanga mhla ka1 mhla ka7 asazi lemfundiso yabo yashabalala kanjani kodwa hayi sivele ikhona ukukhathala komntwana umntwana ukhathele kusho njalo mfundisi asakhahlela ngazi ukuthi ngofika usuku lokuzalwa uyokwazi ngona ukucathula ngifunde eincwadini zamaSulumane la kukhona indawo la ethi khona umprofeti uMuhammad inhliziyo yonke inhliziyo inefu kunesikhathi la kufika khona ifu limboze njengoba ifu like limboza inyanga laphezulu unyezi luyimboze ithi ukufiphabala kodwa lihlale libuye lisuke lelifu lithi imali ke ladlula kuphinde kukhanye ukuthi ba futhi futhi kuselezo sikhathi lezo ukuthi kusafika ifu nje kusafela mboza inhliziyo zethu salibele ukunaka ezinye izinto saze sakhohlwa ukukhumbuzana indaba kaNkulunkulu ukuthi hayibo kwakuthiwe njani akwenziwe kanje bese kuyenziwe umhla ka1 ke namhlanje uqondene ke nesabatha vele njengoba ngithi umhla ka1 vele uyisabatha vele ke namhlanje ungene kahle wangena ngali isabatha sesiyakhumbuzana nje siyadlula lapho ngoba sisendabeni yamadokodo kahle hle namhlanje ukuthi sisemhlanganweni wamadokodo okumhlangano ke ongaze ungaba inyanga yonke mfundisi awubi inyanga yonke umthetho wawo ufuna kugcine kufikiwe kodwa ku14 ingakho umnikelo wakhona uyuqoqwe abakhokheli njengoba kumhlangano wamadokodo sinamathele kakhulu ku237 isihlabelelo ila sothola khona isihloko esikhuluma ngamadokodo 237 isihlabelelo verse number 5 kuhle inyama yami ihlupheke ukuze inhliziyo ikhumbule ukuthi akuli ikhaya la kuyidokodo lomhambi inhliziyo ihleli emzimbeni namhlanje nake silethe idokodo lomhlangano silethe imizimba yethu eyidokodo manje phakathi kuleli dokodo khona inhliziyo enhliziyweni inasemqoko enhliziyweni ila kuhlala khona uNkulunkulu nemisebenzi zintathu izinto idokodo inhliziyo
eyihlalo sikaNkulunkulu uma iseyinhle. Uma sirastile uyasukuma irasta kanjani inhliziyo. Sizokuzwa sofunda incwadi eziningi. Mfundisi uthinta indaba ngenhlanhla yazi lento ivele yaqondana siqala isihloko ku asilungiseni ngesonto edlule la sikhuluma khona ngomzimba umzimba idokodo sikhuluma ngaloko sithi umuzi mba bathi umuzi okuwona okuhlala lento ekuthiwa wena le mawuthi isandla sami lo khulumayo uthi isandla sakhe lesi yilo wena ongaphakathi kwena nathi iso lami umlomo wami indlebe zami umzimba ufana nemoto imoto mayipakile nje lapha ya imele Angithi uNkulunkulu makha abantu uthi asakho abantu bafane nami wengasho inyama angithi uNkulunkulu umoya manje wesho ukuthi umuntu uzongena wesephefumula ngesathi esemakhile awudaka obathi akafani nami akakwazi ukukhuluma akakwazi ukwenza izinto wesephefumula kusho ukuthi ngesathi ephefumula wefaka umuntu ingakho ufika elele umuntu bese hambile emhlabeni kuthiwe usibanibana akasekho hawu ingane engazi kahle ngisho wena omdala kwathiwa akasekho kanti nangu ukhona kushiwo lo muntu kaNkulunkulu amfaka uyena ongasekho okuyena umuntu otherwise lokhu umuzi akuyena umuntu umuzi walomuntu umuzi womuntu ngakuthiwa umuzimba ikakho nami ngifanekisa ngemoto imoto kuze ihambe ijiki ishonele nale isikudinga kungene udriver phakathi nalo mzimba unomuntu bengaphakathi odrivayo message basushayisile ushayisa ngoba udriver ubengasena control yebo noma ke uma kwangena omunye wamphazamisa udriver moshakele iyona ke le moya lekusukuliwa nayo le eminye kuthiwa khona imoya ekufanele siyigade yiyo lefika iphazamisa udriver walomzimba uyabona uyahlabelena esilandelayo lapha sithi yafuna inhliziyo yenu uThixo ophilayo umphefumulo wabo bonke ukhumbule ezulwini enhlizweni khona umphefumulo muka wakhohlwa indaba sezulwini umphefumulo sokumoshakela sekonakele hayi aqhubeke namfundisi ake siqhubeke nayo namhlanje sifuna ukuthi ukuze sibe abantwana bakaNkulunkulu kufanele inhliziyo yethu umoya wethu ungabi nosizi inhliziyo yethu ingahlubuki ake sifunde ihlabelelo sikaShembe 65 Jehova kusiko kwami ukwahlukana nawe mina bengithanda ukuba umntwana wakho ayikho into esifuna uma siphila masikholwa njengokuba umntwana kaJehova kodwa uma idokodo selingcolile asikwazi ukuba ithi ke masiqhubeka ithi umoya wami unosizi inhliziyo yami ihlubukile ukuba ngingabi umntwana wakho iziphi izinto ezidala ungabe umntwana kaNkulunkulu sizoyifunda lama sesifunda iBhayibheli ukuthi iziphi lezo zinto ezidala wena ungabe usabo umntwana kaNkulunkulu ithi ke miqhuba ukuthi Jehova bengithanda ukuba umntwana wakho kepha mina ngedwa ngiyazizonda ebisi iphinda futhi ichorus yakhona ithi umoya wami unosizi inhliziyo yami ihlubukile ukuba ngingabi umntwana wakho bisi qhuba Jehova ungajaphi ngami mina soni ngize ukuzilahla kuwe ebusweni bakho lo mhlangano sizozilahla sizothi akubheka ukuthi ngempela inhliziyo zethu zisavuma ukuba umntwana wakho kungabe leli dokodo alinayo imithi ngabe leli dokodo alinayo yini ukuhlobonga ngabe leli dokodo alinako yini konke lokho kuthiwa kungenziwa okuphikwa
iBhayibheli njengomathathu nokunye lokho kufakwa abantu alinako yini ngoba waqala waliloba idokodo lakho usiyaliphika uNkulunkulu ngesikhathi uliloba wena inhliziyo isiyabuthi ikusayiyona lendlu engangihlale kuyona angithi ukubone eMandebeleni izindlu zamaNdebele uzubothi izindlendebele inemdwebe eminingi emihle ngalokuhlobiswa kwabo opende la ngalokuhlobiswa kwabo uyathi khonani lapha ngaphakathi khona amaNdebele zolibungelela ngeSindebele nezindlu zamaZulu uyabothi la ugoqa sithandaze lo owakaZulu ugoqa sithandaze manje na ke nedokodo lekholwa umzimba wekholwa kufanele ubonakala ukuthi umzimba lo wekholwa uze ngasho umuntu ubona nje ubona ukuthi umzimba wekholwa lo uyabona mawusuqala umzimba la eziqhomeni qhuzu kuyiqhoma wena uyaqala uyabona umuntu hayi uyabona imvamisa eziqhoma iqhuzuka kumuntu oshawa njalo edakiwe makubonakala umzimba wakho umlomo usubovu nje ungazi kwenze njani akaphuzi nje ugavini akubona lo mshisayo kubonakala ikhanda ligcwele ingozi zimbili izinto akasekho umntwana ngaphakathi uhambile uphoxa abantu ngoba ushawa nje ikhona inkinga sekunenkinga ikhona inkinga ngoba khona umntwana noma inini abantu bathi bekubuka bakuthanda bathanda lo mntwana ohleli ngaphakathi kuwena manje na ke lo mhlangano esikuwona umhlangano wamadokodo abantu abawunaki ngithi sekufika ifu manje na abantu abaningi futhi abazi engikwazi okudala bangazi iloku ukuthi yahlupha lento yokuthi uma kungena umholi bese singamkhumbuzi izinto ezazenziwa kakhulu esikhathini esikusona noma kubekwa abafundisi uthothi kubeka umfundisi akaze ahlale nabafundisi abadala kubeka umphathi akaze ahlale nabaphathi abadala asikho kodwa futhi isikole esifundisa ukuthi umphathi umsebenzi wakhe ukuthi nokuthi umvangeli umsebenzi wakhe ukuthi uzobaluleka kanjani abantu umuntu waje ukuthi engigcotshiwe akazi okungenjani ijazi lela ligqokile ngaphakathi kwejazi kufanele kulenge incwadi eziyimfundiso yomuntu osegqoke kanje akazi manje na ke ingakho sibona ebandleni ababuzi futhi ithenya insizwa sekufana nalapha kupolitiki ukubona kupolitiki makuthatha umuntu nje enziwa ungqongqoshe ngoba nakho kuthiwa hayi wazabalaza wayesemzabalazweni hayi akabe ungqongqoshe ukuthi lo uzogada izwe elinabantu abaphilayo ngesikhathi ezabalaza wehlele ehlathini ephethe isibhamu kuthathwa iphoyisa kuthiwa lihambe leyophatha odokotela kodwa wayeyiphoyisa lo muntu uyaphatha njalo udokotela thatha uthisha kuthiwa ngayophatha amaphoyisa lo mhlangano ke sikuwona umhlangano njalo umhlangano la khona kuzokhulunywa nenhliziyo kakhulu kuzobheka ukuthi inhliziyo usekhona yini uNkulunkulu esihlalweni sakhe seyinhliziyo kuleli dokodo elimzimba yethu ake ngikhumbuze futhi umfundisi la ukuthi lo umhlangano wokuqala konyaka unyaka uyaqala njengoba kuApril ngokweBhayibheli la ngokwakaZulu uqala ngoSeptember njengoba sila enzansi kodwa masiya le enhla koIsrael imabona kungena ihlobo kuyashintsha njengoba thina la kungena ubusika ngale kungena ihlobo ngithi unyaka uqala isikhathi iqhakaza izihlahla kuthiwa sihlobo ngalena ke seliyaqala liyangena kancane sekuyaqala ke manje kungena intwasahlobo uApril ufana noSeptember ngala so ngokweBhayibheli iwona kuqala konyaka ke lo loba kuqala lenyanga lo ingakho uvulwa ngePhasika manje sifana nabantu wasehlanganweni wamadokodo
sifana nabantu abahambisa imbewu yohlolo. Yebo. Ngoba siyaqala. Siyaqala. Imbewu ke sihambisayo imizimba yethu lebizwa ngamadokodo. Hayi ukuthi sofika sakha amadokodo ukubuza umuntu lakhile inqondo idokodo ngamadokodo. Cha. Akukhulunywa ngedokodo wena qobo lakho uyidokodo. Wena qobo lakho. Ingakho ngenye indlela lamadoda akhuphuka noJesu akhuphukele entabeni. Okwadala abona abantu abalele abasondele eduze kaNkulunkulu ingoba kwathi mebebona uNkulunkulu wawo laba abantu inhliziyo zabo zihlambulukile zinhle bahamba nenkosi yamakhosi uJesu Kristu wayesethi nina abafana ni wena Eliya nalo omunye hambani niye kubona ayisevuleka amehlo kuphela wathi ngibona amadoda amadala asakha amadokodo akhuluma ngamadokodo ngoba uzobakhela kanjani abantu asebe amadokodo asebelele uzobakhela ngokulungisa inhliziyo yakho ifane nalapha eqhamuka khona wabaqhamuka uNkulunkulu owumnini weinhliziyo uthi asakha amadokodo abemathathu kusho thina sobathathu asilungise inhliziyo zethu. Ngicela ukufunda incwadi la mfundisi ngiyazi usazongena kakhulu lapha eBhayibhelini kodwa ngicela ukucacisa le ngoba izobadida abantu kodwa ngiyazi sizofika eBhayibhelini hayi noma ake ngiyeke so ifunda mase singene eBhayibhelini bazoyibamba kahle ngoba ngifuna ukufunda le ncwadi yePhasika kodwa hayi sizongena kuyona ngase ngisuke ngathi indaba yePhasika esiqhubekeke futhi uzoba kuhle uyithinde ngoba njengamanje abantu babuza ukuthi siyana ePhasikeni thina siye emadokodweni isikhathi sePhasika kufanele lethi ncikaneke uma ngiyifunde ngoba thina sinalo iPhasika sinamadokodo uEksodus 12 siqala nje lapha yaku1 uJehova wayesekhuluma kuMose nakuAaron ezweni laseGibhithe ethi le nyanga iyakuba kini inhloko yezinyanga ibe inyanga yokuqala eminyakeni kini khulumani kuyinhlangano yonke yakwaIsrael lithi ngolweshumi nane ngolweshumi lwalenyanga ilo nalo makazi thathele iwundlu ngokwezindlu zayo sekuba iwundlu ngewundlu uma abomuzi benganeli iwundlu uthatha umakhelwane wakhe oseduze nomuzi wakhe njenganani labantu kulelo nalelo wundlu anobala inani elithile njengoba kwalowo nalowo muntu iwundlu malingabi nasici libe ngele duna libe nomnyaka munye nilithathe ezimvini zonke ezimvini niyakugcina kuze kube sesukwini lwe-14 lwaleyo nyanga ibandla lonke lenhlangano laka-Israyeli liyakuhlaba ngakusihlo bengifuna ukufika kule ye-14 ingakho-ke unikwa abakhokheli ngoba lo mhlangano unikwa abakhokheli ulandela leya ka-14 uvala ngo-14 lo mhlangano ithi-ke le ncwadi le ijwayele ukufundwa amaNazaretha makuJanuary athi wona ngenyanga yokuqala uJanuary ayephasikeni cha inyanga yokuqala yilesi kuyona ke njengoba zivula uApril iwona unyanga yokuqala le ngokweBhayibheli ngokweBhayibheli inyanga yokuqala uApril hayi uJanuary sengishola ukuthi ke asiyiqondise lapho ngoba kube khona nalokuphikisana phakathi kwamaNazaretha namaKrestu lokubanga indaba yenyanga yokuqala inyanga yokuqala uApril asikhuphukele entabeni ngoApril kodwa sihambisa amadokodo ethu uNkulunkulu umhlangano kaJanuary awuphathwa u14 njengoba sokufela 14 nje ila isicaca konke uShembe uthi umhlangano umnikelwa khona uqoqwa abakhokheli nje ingoba abona abantu baka14 ungene enkosini ungeniswa abakhokheli ngo14 uneyinsuku impela nje uyasho ukuthi nje uzoqala la qala inyanga bese uyasho futhi ukhuluma indaba ka14 ingakho nathi uyo amasonto amabili lo mhlangano namhlanje na ke le hlabelelo 238 engufunde wonke sizozendlala sizothi inkosi Thixo nomsa yamukela abantu bakhe abadala nabancane bayakhala phambi kwakho iyafuna inhliziyo zethu izofuna uThixo ophila ngoba sazi noma ngaphakathi sekhona iyaphila yini yamukela abantu bakhe abadala nabancane bayakhala phambi kwakho
iyafuna inhliziyo yenu uThixo ophila umphefumulo wabo bonke ukhumbule ezulwini njoba sila sikhumbulela kwavela khona umphefumulo okuwona odala siphefumule olapha ngokuphefumula ngokusenhlizweni sikhumbule ezulwini bheka baba ngomsa wakho izwa umthandazi wethu singcolile singababoni wena wedwa uyingcwele wena Nkosi unamandla geza inhliziyo zethu wena Nkosi ngumlilo mawuqeda izono zethu sizoshisa izono phakathi edokodweni elumzimba namhla usikhumbule thina emazweni akithi sonke mayenziwe intando yakho phezulu kwale nyama eyidokodo namhla sibuyela kuwe thina nabantwana siyilifa lakho wena wedwa singakhonzi izitha zethu sizokwenza lokho ake singene encwadini sikhuluma ngenhliziyo Izaga 4 verse 4 wangifundisa wathi kimi inhliziyo yakho mayibambe amazwi ami gcina imiyalo yami uphile ngenye indlela uma wangifundisa wathi kimi inhliziyo yakho mayibambe amazwi ami ngenye indlela makungene ngezindlebe kudlulele enhliziyweni enhliziyweni kuhlale imiyalo kaNkulunkulu ukuze uphile ngenye indlela kuyenzeka uyijethe uphilile wena kodwa imiyalo kaNkulunkulu mingasabanjiwe inhliziyo yakho uphila ngoba lo muntu ongaphakathi kuwena uyahamba wena kodwa umuntu ongaphakathi kuwena useyifile Jeremiah 17 verse 9 to 10 inhliziyo iyakhohlisa ngaphezulu kwakho konke futhi yimbi ngubani ongayazi na mina Jehova ngivivinya inhliziyo ngihlola izinso ukuba nginike kube yilowo nalowo njengezindlela zakhe njengezithelo zezenzo zakhe ngenye indlela njengesithelo zezenzo zakhe ngokwenza kwethu kabi masivivinywa senza kabi siyafeyliswa siyayibulala ingane le okuthiwa umusulele kuthiwa akasekho sibanibani wena uthi uqambulala ibingasekho kudala yahamba usahamba ngeenyawo ingakho uthi khona uthi ngithi ngiyaphila kanti kudala ngafa ngiyahamba nje ingakho phela umukhuluma nabantu kuthiwa lo akaphilile uyaphila kuthiwa akekho umuntu ophilile ongenza nje kudala ngafa alifili idoda lidilikile kodwa ngaphakathi alisenalutho ukuze umukhuluma ngelo kuza zothanda sekulinda ukuthi kukhathala inyama nje kuthiwa noma ungakhuluma ngezilimi kodwa uma ungenalo uthando luhlala enhlizweni hlala enhlizweni ngoba enhlizweni la kuhlala khona uNkulunkulu uluthando uyithusi elikhencezayo nensimbi encencethayo kuthi usuyibhokisi nje leli dodo lakho alinalutho ngisho noma lingapendwa libe lihle alinalutho asiqhubekeke Matthew 22 verse 37 kuya ku40 uJesu wathi kuye woyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho ngokuqala lokho 38 yilowo umyalo omkhulu nowokuqala thanda uma uthanda ngenhliziyo ayikho into enkulu eyoqhamuka kwenye indawo into enkulu eqhamuka emehlweni ngeke iqhamuke emakhaleni kodwa iyoqhamuka enhlizweni la kuhlala khona ubukhulu bonke basezulwini nasemhlabeni ngoba uma engekho uNkulunkulu enhlizweni zethu asinalutho sike sakhuluma kulamasonto adlule emfundisi sakhuluma ngendaba yenkosi ilanga iyayithaba ithi uthi uNkulunkulu amaNazaretha angintshela ukuthi icelane noma yini enifisa uzonenzela nakho kade sithi wazi wabahlukaniswa wathi inhlansi uthi yodwa mama bodwa amakhosazana wodwa wathi bacela kabakucela kodwa uthi ekugcineni ngiyanizwa uNkulunkulu uzonenzela lokho kodwa ukube mina bengiyini ngabe cela uthando ngoba konke lokho enikucelayo uthando malungekho ngeke kuphile
ngoba konke isisekelo sakho uthanda izwe ababelicelile izwe ababelicelile abalithanda kumanje uma ulithanda izwe lakho uyalichelela ukuze liqhakaze imbali namhlanje abantu bacela izwe laqhamuka abanalo uthando bafana ingakho ithi uthuba bamkhulu liyoqalela ubuso inkawu la idla khona ensimini iyayizonda insimi kodwa ibidla khona icekela phansi ikhwebu ithatha ijikjele phansi ayazi eke sifundeke kuyona leya ncwadi kaMateyu 27 verse 37 kuya ku 40 sesifunda 39 owesibili ofana nawo uthi wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena ubani umakhelwane wakho inoma umuphi umuntu ophila emhlabeni akuyena owakhe eduze kwakho la khulula nedokodo likaNkulunkulu uma uhlangana nomuntu uncikana naye nje sokumakhelwane wakho lo endleleni nakhelene nalowo muntu owesibili ofana nawo uthi wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena 40 kuleyo umyalo emibili kubambelela umthetho wonke nabaprofeti kuphelela izinto kulemyalo akukho kushodayo ke siqhubeke ke sivule enye incwadi Mateyu 15 verse 7 to 20 amazwi kaJesu bazenzisi waprofeta kahle ngani uIsaya ethi 8 lesi sizwe singidumisa ngezindebe zemlomo kepha inhliziyo yaso ikude nami akusizi kuloko esimemeza umemeza sithi makabongozayo ezothi mayefika afike singakwazi kumbona ngoba amehlo omphefumulo wethu avalekile uma esefika sithi makabongozayo kodwa uzofika amehlo emphefumulo yethu evalekile evalwe imisebenzi yobumnyama esiyenza ngaleli dokodo ebese hamba yongcolisa inhliziyo ehleli ngaphakathi indebe ziyakwazi ukukhuluma into engekho enhlizweni zisho impela nje ungazi ukhona kodwa yonke lento ephuma ngomlomo ayivele enhlizweni 9 yeah kodwa bangikhonza ngeze bafundisa imfundiso nemiyalo yabantu le ngihlale ngiyibuzwa le ncwadi iphelele le ngiyifunda manje ithini kodwa bangikhonza ngeze befundisa imfundiso ezimiyalo yabantu uma kuqala umzabalazo wenkululeko silwa nengcindezelo sasilwa nabamhlophe yeah ababesicindezela kuxakile kodwa ukuthi mase siyitholile inkululeko bese siqala nemithetho kaNkulunkulu nayo ukuthi nayo icindezele ngenye indlela silwa nemithetho kaNkulunkulu silwa noNkulunkulu right ke umbuzo wami uthi uNkulunkulu unecabinet yakhe ezulwini okuzingilosi emhlabeni uNkulunkulu esethuma abafundisi uJesu ethuma abafundisi uShembe wathuma abafundisi basamela uNkulunkulu ingakho kuthiwa labangidumisa ngeze gqoke imjiva ugqoke yonke into kodwa uphambene nomthetho kaNkulunkulu imuphi lo uNkulunkulu okhuluma ngayo uNkulunkulu owathi ungaluyeki uswazi encwadini yezaga namhlanje thina sifakazela imithetho efike nohulumeni ethi ingane ayishawo ungaluyeki uswazi uma umshaya umntwana miningi imithetho kaNkulunkulu esiphambene nawo ngenye indlela thina uNkulunkulu simfanisa nombuso oncindezelo ngoba nemithetho yakhe siyishintshile ngoba sithi wayisicindezela sesisho yonke lemithetho esesiyishayile ephambanayo nala sithi uNkulunkulu wayisicindezela ake sikhululekeni manje sonke kodwa sithi siyakholwa sithi namhlanje izono konke sisho sithi izono zagezwa ezethu ngegazi likaJesu ithanya indoda mekhuluma ngegazi yeah ethi wayengagezi ngayikholwa mina angazi kwena kodwa mina ngayikholwa ethi ngesikhathi elenga
sekuchithekela igazi lakhe enhlabathini wengagezi izono zethu wegeza izono zabo nayo base beyabhujiswa uthi ngesikhathi bebhujiswa babhujiswa ngamanzi babolela enhlabathini ithi wayegeza bona laba balelo thulini lomhlaba ingakho amasosha afika mbhoboze eceleni lasekuchithekela enhlabathini wayesethi sokufeziwe ingoba sokufeziwe ngoba igazi lakhe sekuchithekela enhlabathini la kwafa khona abantu lo nhlabathi ebesingcolile ukuze baqale kabusha abanye bahlale mase baqala kabusha mebenza izono nabo basazobhujiswa ngoba phela kuchaza ukuthi masithi wayigeze zethu sesingazenza nje wathina sigeziwe ngegazi lemvana Mfundisi uthinta indaba mawukhuluma ngencwadi ezaga yokukhulisa abantwana athi ngabe sayijombe abantwana ngoba ngikule ncwadi le ethi Man of Heaven ngikupage 82 la ethi imfundiso yezikhonzi amazwi kababa mkhulu lawa amazwi kaShem ithi nina zikhonzi zikaNkulunkulu ngiyathanda ukutshala lembewu ezinhlizweni zenu njengokuba ngisandulela ukuyitshala kwabanye abayizikhonzi zenkosi abangebelusi bezingane zabantu ukuba kuhle basiza abazali babantwana ukuba abantwana balalele kakhulu oyise nonina babo ngokuba kuyabongeka ebusweni bukaNkulunkulu uma umntwana elalela abazali bakhe nemfundiso enjalo iyabongeka kofundisa kanjalo ngokuba kubuhlungu kakhulu uma umuntu engalalelwa umntwana wakhe kungalokhu ke ngithi sizani abazali babantwana nifundise izingane zabo ukuba balalele musani ukufundisa abantwana babantu kuba balalele nina badelele oyise nonina imfundiso ephambene nomthetho kaNkulunkulu leyo niyabonisa kuNkulunkulu ngokuba umthetho uthi umntwana ongalaleli uyise makabulawe Deuteronomy 31 verse 13 to 23 uShembe lo efundisa abaphathi bezwe uthetha asikho isikole njengamanje kodwa mbona owaqala leli bandla wayenaso isikole ebafundisi kwakufanele kuqhutshekwe namanje kube namaklasi yalabo abangenayo kodwa ushilo wathi ababuzi inkinga yabo uyabona konke lokho angithi khona la kufike kube khona ngo6 uShembe menza lo msebenzi wakhe khona ensimbini ensimbini anganoba sathi kwenziwani sasifundiswa ensimbini bakubonakala kuhlangana izingane nje ziyacula ishana ngecephu ziyaphupha thina sasiphethwe umisi uqobo lakhe uLinet kuthiwa kudadewabo kamfundisi uMbatha owekade umisi wefika sifundise yonke into kuba clean ikhanda ukuthi ugamile yini akubuke emehlweni mokwaba nohlakahla ugezile liyasho uswazi kuthiwa ungaliye kuswazi wayesesontweni isigqoka iMnazaretha asithele uswazi ngoba liyavuma iBhayibheli ulungisa idokodo ukuthi ligeze idokodo ngoba uma ungagezile awukwazi ukukhuluma ngoba nje ungagezi nje ukhombisa ukuthi ingqondo ayikho ingaphakathi njani ungagezile ngaphandle uyafundisa kubaba mkhulu la uyifundisa kakhulu leyo nto ngoba kuyinkinga ngempela uma abantwana noma abantu nje bezohlonipha umfundisi esikoleni ingane ihlonipha uthisha esikoleni ngoba isabuswazi ekhaya kodwa ayihloniphi angithi liyekiwe ekhaya uswazi masithi ekhaya sichaza umphakathini ayibahlonipha omakhelwane ingane yomNazaretha kufanele yazi ukuthi ihlonipha abaphathi ihlonipha abazali omakhelwane bonke umuntu nje omdala owumzali ekhaya iyona mfundiso ke le efike noShembe uke wathi mawuthinta lapha wasuthinta indaba mfundisi enye lapha yokuthi bafundisa imfundiso ezimiyalelo yabantu ingenile kakhulu lento manje ukuthi ebandleni lamaNazaretha sekuneyimfundiso kakhulu zabantu nika Shembe ephambanayo nezafundiswa uShembe ake ngidonse incwadi ezenza u16:16
ithi mayiqale lapha ithi ukuboshwa uPawulu uyaboshwa ithi kwathi sendaweni yokukhuleka kwahlangana nathi intombazane nomoya wobungoma eyayitholela abanini bayo kushuthi ukugobela inzuzo enkulu ngokubhula yona yamlandela uPawulu nathi yamemeza yathi laba bantu bayizinceku zikaNkulunkulu ophezulu konke ezimemezela kini indlela yensindiso yakwenza izinsuku eziningi kepha uPawulu esecasukile waphenduka wathi kumoya ngiyakuyalela egameni likaJesu Kristu kuba phuma kuyo wayesephuma ngaleso sikhathi kwathi abaniniyo sebebonile ukuthi ithemba lenzuzo yabo limukile bambamba uPawulu noSila babahudulela esigcawini phambi kwababusi babayise induneni bathi laba bantu banyakazisa umuzi wakithi bangabaJuda bafundisa imikhuba esingavunyelwa ukuba siyamukele siyenze thina esingamaRoma ngiyake phi kule ncwadi ngiyakule nto yakho intombazane yayisangoma kodwa ehamba isho ukuthi yayikhuluma iqiniso ukuthi laba bayingceke zikaNkulunkulu ophambi konke kukhona kwakunyakaza ngaphakathi kuyona kodwa manje umoya lo uyimbethe imbethe umoya wobungoma ubungozi bokuthi ushunyayezwe isangoma bula sizobe zikushumayeza sithi ziningi ke manje zithi gcinisa abathi ubogcinisa abathi zikutshele nje bese ujabula ngoba ukhuluma ngesabathi ngoba ukhuluma ngesabathi kodwa phakathi nendawo uzokufaka emagobongweni kwabantu uzokufaka emagobongweni ngubebovu akufake ingubebovu lekuthiwa eBhayibhelini ubani lo ofaka ingubo ezibovu na ofaka ingubo ezibovu unyathele sicethezelweni sewayini kukhona la eBhayibhelini uthi nje gcinisa abathi wasuyabona ukuthi hayi ayiNazaretha le bese kwenza isinqwabe noPawuli ke la wayibona ukuthi hayi man lo muntu uzoqoqa abantu basilandele abantu sizothi singahamba la asala bafake la kulomoya wakhe womngoma ngegama ebaqoqe ngani ngegama lethu kodwa mase sihambile thina uzosala abafake la kulomoya wasebaxa ngiyakulelela lakhe impela lokuthi sekukuningi manje lokuthi kufundiswe imfundiso eziyimiyalelo yabantu kuyekwe imfundiso ezasho uShem ayikhulunywa indaba othi singene emadokodweni manje cha hayi yabo njengamanje umhlangano wamadokodo awukhulumi khona uzobe phethe inkonzo ekhuluma nje ngendaba zomsamo nani nento eziningi nokumulisa nokuqhoyisa na yonke into le kodwa kasho ukuthi hayi bu namhlanje amadokodo ayizokhulunywa lento ngoba lento izoba ncisha imali angidala ayikhokhi bayacasula ukuthi lento manje ngoba siphuma nje ubani uzobaphulela usewukhuphile manje umoya ubani uzobaphulela usewuyalela uPawuli lo moya ukuthi hayi awusuke lo moya lo ubani uzobaphulela manje imali ayisizongena ake siqhubeke lapha wayesebabiza abantu wathi kubo izwani niqonde 11 akusiko okungena emlonyeni okungcolisa umuntu kepha ukuphuma emlonyeni lokhu kungcolisa umuntu iyiphi incwadi uMateyu 15:7-20 manje abantu ke laba manje abakholwayo bathi singadla noma yini ngoba kuthiwa okubo okuphumayo kodwa zibaliwe izinto ezidliwayo nengadli la makukhulunywa la kukhulunywa ngezinto ezichamuka ngaphakathi kuwena enhlizweni ukuthi into engcolisa umuntu ephuma enhlizweni kuwena uma ingcolile ifika imngcolisa umuntu mokhulunywa ngokungenayo kukhulunywa ngokungenayo kufike kuhlala enhlizweni yakho kuyayingcola akukhulunywa ngento eswini manje ngendlela yokuthi thina noma inini masikhuluma ngoNkulunkulu sikhuluma ngokusutha kwesisu uNkulunkulu mekhuluma ngokusutha uNkulunkulu ukhuluma ngokwaneliswa kwenhliziyo ngoba uNkulunkulu ukudla kulethe thina ukudla komphefumulo umphefumulo uhlala enhlizweni manje la ungikhumbuza indaba hayi izoba yinda ngiya kodwa uma ngithuka umuntu noma ngijabulela umphefumulo wesitha sami ukuthi ubani ushonile bese ngiyajabula mina sengingcolile kakhulu mina nje uqobo lwami sengingcolile ngoba ngijabulele umphefumulo womuntu uNkulunkulu owaziyo ngalomphefumulo uma ngithuka umuntu
ngibiza umuntu nganje ngibiza umuntu nongoma ingane into angeyona angeyona sengingcolile mina ngingcolise yena ngayingcolisa kwamina ngalento esengiyishilo ikona ke lokho kuthiwa ophuma ngomlomo ikona ukungcolisa umuntu akusiko ukungena ngomlomo khona indaba angazi noma isikhathi sazongivumela yini bengizokhuluma hayi siyavuma bengizokhuluma ngelinye ilanga inkosi yasekuphakameni ngifuna bazi abantu ukuthi kunje yini ithi akube khona inkonzo yofakazi kwakuJulayi endlini yesonto sokusukuma unkosikazi bakhuluma abantu sokusukuma unkosikazi khona ayifuna ukizwa sokusukuma unkosikazi wale kwelamathonga akasikhulumi kahle isiZulu kuthiwa lo nkosikazi watolikelwa umbazini mhlawumbe kwakuqala esontweni ukuthi umuntu uzokhuluma umuntu uthiwa etolika umbazini bese etolika umbazini uthi unkosikazi ngithe ngilele ebusuku mengayiqedi kuyiqedela ngale kaFayo hayi izokwanela uthi ngithe ngilele ebusuku uthi ngazizwa ngithi angizokuya emhlanganweni ngoba imali anginayo uthi kuthe kusenjalo uthi kwasekuqhamuka ubaba wesethi asambe mntanami siye emhlanganweni inkosi ilanga uthi ngimlandelile uthi sambe sahamba safika kunendawo egcwele abantu abaningi kodwa besiye emhlanganweni uthi labantu abaningi uthi bokhona indoda ebihleli phezulu ukubona uthi le ndoda zasesima nenkosi sayilalela iyakhuluma ithi sela kuwafika ushembe emhlabeni abantu abasezi la esogweni ngaphambi kokuthi ufike la uyakhona umuye esontweni udlula kukhona indoda emnyama elingabantu labantu bayapi bayijule uhamba nenkosi inkosi imgadile inaye ukubinga mgadile ubezofika hlale nalabantu kodwa ube nenhlanhla ngoba uthemetha nginayo imali yokwemhlanganweni ubekhala uNkulunkulu kodwa nginayo imali yokwemhlanganweni athi inkosi asambe mntanami uthi akathi imali wayithatha apho ayibone senemali uzofakaza lokho uthi ke le ndoda iyakhala ithi abantu abasilokho afika ushembe emhlabeni abantu abaseze esogweni sizokwenza njani ufuna imbono la iqembini lakhe uthi omunye kuleli qembu lakhe uthi hayi asifaka ufebe uthi hayi lo shembe ufikile manje uyakwazi ukuthi agcine bageza kuqede nofebe uthi omunye asifaka ukuthatha uthi hayi abathakathi uyabageza baphenduka bekade bethakatha bese befika kuyena bageze bahlambuluke babe bahle uthi kwasukuma oyedwa emakhosikazini wathi hayi ngibonile mina into angayifuni ezosifunisa labantu akakufuni ukuxabana asifaka inhliziyo ukuthi bazondane ngoba mebezondana bodwa bazogcina sebezonda yena ngoba uzothi mesondeze omunye eduze wakhe bamzonda uma sebezonda lo sondeziwe bagcina bezonda yena ukuthi uyakhetha uzosondeza abanye bona abasondezi uthi wayesethi sokuphelile kuthi wathi mayeceda lo nkosikazi yayisithi inkosi yasekuphakameni sokulungileke usuqedile wathi ke sebephumile ke labantu uthi usethi ke le ndoda ke manje hambani ngamunye ningene einhlizweni zabo khisha uthando nizokhipha uthando nifaka inzondo kubona abantwana abantu 199 noma 99 umntwana baNkulunkulu bathandana yeah mhlawumbe eke ngisibheka ngithi 99 noma 199 eke ngisibheka sekusele imizuzwana manje lishaya ihora lesihlanu masibuya ngale kuka 5 sobe siqhubeka kinanda 88.4 FM le esikuyona yebo 199 abantwana bakaNkulunkulu bayathandana bangeke bahlukane bangeke baxabane lesihlabelelo sihlatshelelwa nje isibonakele lento ushembe namanje usethi abantwana bakaNkulunkulu bayathandana bangeke bahlukane uma bexabana bangaba kabani akuxabana kweliphezulu asiye ngale siyabuya inanda 88.4 FM Kumbule kuphakameni nanda 88.4 FM Thabo kaSambothi nayo mfundisi JS Mhlongo semhlanganweni wamadokodo la sikhona namhlanje umhla ka 1 April
2023 ungenile umhlangano wamadokodo sokhumbuzana lokho ukuthi yini amadokodo yini umhlangano wamadokodo kwenzakalani mfundisi sivale lapha yakade uxoxa indaba kamama wasebuthonga ngixoxa indaba kalomama ukuthi ithi ke lo mama usethi ke ubaba wabo hambani ke manje ningene kumuntu ngamunye nifake lo moya wokuxabana ukuze baxabane yeah khona isihlabelelo sikaShembe ikhali zokuvika lo moya uthando ukuthandaza ake sicaphune encwadini ebhalwe ilensizwa yakaShembe okuthiwa uSimphiwe ithini isihloko sencwadi ithi isihloko ithi lizwi khona indaba engiyithandayo lapha ku52 ungabi nekhefu ekukhulekeni noSathana akabi nakhefu ekulingeni ungathi wayekhona uma ethi uSathana hambani ke manje ningene kumuntu ngamunye nifaka umuntu omoya uxabana abantu abazoba lula ekungeneni umoya uxabana kubona abangathandazi mayingekho uthando abangasebenzi futhi umsebenzi wabo uSathana ngithi uyabakhipha bakhe uthambani niyofaka umoya wokuxabana kubona ithi ke ngaphesheya uSathana emningi einkonzweni ingakho le ndoda uzokwenzani mayingekho ngoba useqedile zonke ithi yasho nale nkosi la ngathi useqedile yonke indawo usehlula ukungena la makangena ke kodwa ithi ke ku53 uSathane uba mningi emndenini nasezinkonzweni akahlali nabantu bakhe naye liyamxaka iphunga lakhe ithi inkosi yasekuphakameni isihlabelelo 53 naye ayifuni ukuhlala nathi kakhulu hambisani lezi zindaba ziye kuwo umhlaba nihlalele nalezi ndaba ulambile umhlaba bamenamela usimakade ngezikhathi zonke akusindi inyama yodwa nemphefumulo yabo uma nibapha le indaba kusinda nemphefumulo yabo uthe fika inyama nomphefumulo wabo bathi befika laba bakhishwe ile ndoda ukuthi hambani niyofaka ingcabano bafika inyama esindile bafika umphefumulo usindile ngoba umphefumulo umugula umphefumulo ogulayo kulula ukumukela yonke imoya kuzoqhamuka lo othi ngoba uyagula wena emphefumulweni uyazi ukuthi makuphila umphefumulo inyama iyasinda ngoba kwethi isikhathi uthi uyakhathala uzizwe ukuthi ukhathele muka waphikisa ngomphefumulo wathi uyazi kuzongijwayela kabi angisukumi uphilile ngomphefumulo engani vele umuntu yakwazi ukubulala ngokukutshela ukuthi uzofa uvela uphelelwe yithemba mungaphelelwa yithemba umphefumulo uvumile umphefumulo khuthazelani lezi ndaba nina abamthandayo ufakazi walezi ndaba nangu yena usefikile kunendaba la ekikhulunywe ngangengizwe ngamaSulumane ngomprofeti Muhammad khuluma ukuthi efika ezweni laseMecca eyohlala khona wafika hayibo ufika lapha ufike yaqoqa abantu bayathandaza sekuyakholwa abantu ufika abantu bengakholwa wafika wabafundisa kwaphela ubugebengu kwaphela yonke into abantu bamlandela njalo uthi mayihamba eya emthandazweni wokuvuka ekseni uhamba la udlula phakathi kwemizi kunomuzi womunye umama lo mama usecasukile ucasula ukuthi lokwafika lo muntu abantu sebelandela yena yazi indaba yenkanyezi uthengiwe yazi indaba yenkanyezi neselesele ithi ayifane naye lo mama amcike nje yabo khona umuntu okacike nje ukuthi wenza into enhle yabo nje mawufikile washumayela kwaphenduka abantu umama ejoint uzokuzonda ngoba phela ulahlekelwa imali yena umama befaka noma ubaba befaka abantu ingubo ezibovu uzokuzonda ngoba manje abantu sebelandela uNkulunkulu nabantu ke la basebelandela uNkulunkulu lo mama kodwa engamthanda uNkulunkulu so nabangani bakhe bamhlamuka manje sebehamba balandela le ndoda
njalo mayidlula umprofeti la wacabanga lo mama uthi ngizokwenza njani njalo udlula ngakwaphi avele athi mayekade geza beka amanzi okugeza angawachithi uthi mayithi uyadlula la phambi komnyango amuthi phu ngawo amqunyele ngawo hawu makade washo izitshe endlini awabeka amanzi ezitshe bese yamkala hawu uzothi mayethi nje la uyambona lapha ewindini nangu athi mayemaqondana nomnyango amuthi phu amanzi angcolile okugeza izitshe njalo yenza uyafika njalo umprofeti lapha emasjid noma emosque noma sothi tempelini kuze amaNazaretha yazo ufika umanzi abantu baxaka umanzi iswayi njalo uhlale efike emanzi kodwa ngelinye ilanga umprofeti eyakhona yathi yenzeka zonke izinsuku athi uyadlula umprofeti angathelwa ngamanzi ulibele yini umngane wami namhlanje ahlehle aphinde emuva aphinde adlule futhi hayi ngangatshelwa ngamanzi namhlanje hey bese yalunguza eminyango angamboni bese yangena uyamemeza umngane wakhe lohlala emthela ngamanzi akamboni athi mayethi uyamfica nangendlini ufofobele lapho ulele uyagula afika umprofeti afika amthandazele waseyadlula futhi wahamba wayemthandazweni wegulu wathi wabuya sevukile sesindile umama esehleli lo mama waphenduka ngaleso sikhathi naye walandela umprofeti uMuhammad siyaphi njalo hambisani le indaba uthando umnqobe ngothando khona emzonda hambisa indaba ezinhle umnqobe ngothando akazange athi mayembhunyela ngamanzi afika ihlomise lapha etempelini asuka amakholwa uthela ubaba ngamanzi wena afika yona wayifika lapha afika enze ayekuzele lapha uyenza umthandazo aqede abuye ahambe futhi adlule ngala njalo unqobe ngani ngothando uthando linamandla uthando iyona into le alixabani namuntu oxabana nawe wena umuntu othando umnika uthando akunika ingxabano umnika uthando iyona into le ekufanele siyicele ngoba esikhathini samanje angazi noma impilo esiyiphilayo siyalamba sinani ama-pressure sinolaka ke kuphumulaka kungena uthando amakholwe wodwa nolaka silwa sodwa ulaka nje likhulu asikwazi ukubekezelelana uNkulunkulu engathi angasipha uthando mayisipha uthando konke kuzonqotshwa ngoba kunqotshwa ngothando ingakho inkosi ilanga yathi ukube mina bengiyinina ngabe ngicela uthando uNkulunkulu ngoba yonke lento eniyicelayo uma kodwa uthando lungekho ngeke izinisize ngalutho ibandla lomNazaretha noma singancoma sithina sibaningi uma singenalo uthando file leyo nto singaba baningi singaba njani singambathi sithi sibaningi kunaliphi ibandla sibaningi kodwa mali ngeke uthando kuzobonakala bese kuvele kuqhamuka ibandla encane ubone ukuthi leli bandla abantu bakhona bayasebenza bonke bahamba ngeimoto banemizi emihle ingoba banothando hayi ngoba begulike bonke kodwa banothando ngoba basabambe into yesintu basakwazi ukusiselana ukuthi ngeke ahlupheke omunye sikhona abafowethu bese labantu ngothando basekane ngothando bavala ihlazo lomunye umzalwane ileyo nto ke ayikhuluma ngayo Shembe yokuthi ukube mina bengiyinina ngabe ngicela uthando eke ngifundele incwadi sikhuluma manje ngemoya ephumayo iphuma imoya ifike kungekho lutho enhlizweni idodo li-empty ngoba ngeke ingene imoya edokodweni lethu elumzimba elinenhliziyo ifike ihlala enhlizweni ekhona uNkulunkulu ingene ifike ithola isihlalo nje ingoba umnikazi wesihlala akasekho inkosi yaka-Israyeli wahabi uyakhohlwa uNkulunkulu ngizofunda indaba yakhe manje uMikhaya wathi ngalokho yizwani izwi likaJehova ngambona uJehova ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi nebandla lakhe lasezulwini lingokwesokunene nangokwesokhohlo sakhe uJehova wathi uMikhaya lo umprofeti
uzokhuluma ngokona kuka Ahabi inkosi yaka-Israyeli. Wathi ngubani oyakumyenga uAhabi inkosi yakwa-Israyeli ukuba akhuphuke afele eLamothi Giliyadi na? Omunye washo ukuthi nomunye ukuthi. Omunye washo ukuthi nomunye washo ukuthi. Kwavela umoya wema phambi kaJehova. Ukhuluma abantu la. Sokuvela umoya uma phambi kaJehova. Uthi lo moya mina ngiyakumyenga. uJehova wathi kuye, ngantoni na? Wathi ngiyakuphuma ngibe ngumoya wamanga. Khona isikhathi lapho khona uNkulunkulu akunika umoya wenza zonke izinto ezinkulu kuze abantu ababonayo babona izinto ozenzayo wena bethu uzenza ngamandla kaNkulunkulu kanti lo moya uNkulunkulu ucele uNkulunkulu wathi ngifuna ukuthi ngimnike amandla okuphilisa abantu ngimnike amandla okwenza zonke izinto kodwa inhloso yami ukuthi ngimbulale. Ithi ke le ndaba kwavela umoya wema phambi kaJehova wathi mina ngiyakumyenga. uJehova wathi kuye, ngantoni na? Wathi ngiyakuphuma ngibe ngumoya wamanga emlonyeni wabaprofeti bakhe bonke. Wathi uyakumyenga futhi uyakumehlula, hamba wenze njalo. uJehova usebonile. Uthi uyamehlula ukubonile ukuthi awusekho uthando lwaJehova enhlizweni kaHabi. Hamba wenze njalo. Bheka ngalokho uJehova ubekile umoya wamanga emlonyeni yalaba profeti bakho. uJehova ukhulumile okubi ngawe. uSedekiya indodana kaKhenahana wayesondela wamshaya uMikhaya esihlathini wathi umoya kaJehova wasuka kimi ngaphi ukuba akhulume kuwe na? Ngesikhathi ekhuluma lo wabothi uyahlanya lo mhlaba ngempama. Wathi uMikhaya, bheka uyakukubona ngalolo suku okuyakuyenga ngalo emakamelweni nase ngamakamelo ukuba ucashe. Inkosi yakwa-Israyeli yathi mthatheni uMikhaya nimbuyisele eAmoni umbusi womuzi indodana kayenkosi. Lo uzoprofeta lo uyamshaya. Uthi kwabanye angishongo yini khona la isho khona angishongo yini ukuthi akayi ukuprofeta okuhle ngami okubi kuphela. Khona okubi kuyena kodwa afuni ukuprofeta okubi ngaye kube kukhona okubi kuyena. Lo muntu ozoprofeta ukuze ayeke okubi ulwa naye. Namanje njengoba sikhuluma ngezinto ezindala zomprofeti. Sikhuluma ngamadokodo uthi ayini. Abanye bacabanga ukuthi bazosisanganela thina sifuna ukufaka amabhelunde sifuna ukudansa sifuna ukwenza yonke into engakhulunywanga ngayo ngoba bafuna ukwenza izinto zabo. Nalana ke babuyela entabeni wafika wafela khona entabeni. Muyifunda yonke lencwadi uzokuthi yagcina lenkosi yabulala inkosi yase-Aram. Yafela khona. Ekuqhubeke nale ncwadi besiyifunda. Singezi ngokodwa ngomkhosi wamadokodo futhi angeda incwadi ka-199 hlaba 99 uma xaba kabani akukho phezulu uxabana ngadini manje uma ngimzonda umuntu engimzondayo ngiyafika ezulwini mangiqhamuka ngibona yena ngaphakathi ngizongena kanjani? Ngeke ungene. Ngizovinjwa inhliziyo yami emzondayo ngeke ngivinjwe uNkulunkulu. Kuzothunywa yena kuthiwe hambe uyomvulela nangesefikile. Uthi uyabuka wena uze ngimphiwe. Vele ngangamphiwe. Futhi ngangitshela ukuthi ngeke alingene ezulu mina engizongena ezulu mase ngifica yena ke ngizongena kanjani ngoba ngimfundi. Singabatwana bakaNkulunkulu bamuntu munye. Singasithandana ngemzuzu nesikhathi. Abatwana bakaNkulunkulu bakababa osezulwini bayathandana ngemzuzu nesikhathi. Musani ukwehlukana nina basemhlabeni hlanganani nibe munye njengabasezulwini. Sihlangene nje. Sihlangene. Ngikhumbuza insizwa ngeke ngakuxoxa la yini ukuthi ngeke ngabona insizwa eThekwini iyangibuka yangibingelela ngiyayibona iNazaretha phela naye futhi yangibuka. Angazi ngibona ngani ngoba ngijwayele nokuyifakela isigqoko abanye baze bacathi ngiyirasta. Ngibuka phansi ngibuka phezulu ithi hawu sawubona nkosana
mina ngiyavuma ithi mina yebo isiyazi isho ukuthi yona iwusibanibani mina ngusibanibani ezisho isibongo sayo ngaphansi kwenkosi unyazi lwezulu ngithi mina siyabonga bese ngathi hayi mina nguThabo kaSambuthi eNanda ihambe futhi siyahamba siyaqhubeka futhi iphinde imingilindi iphinde futhi hawu mina ngithe ngusibanibani ngaphansi kwenkosi unyazi lwezulu ngithi mina hayi ngiyabonga ukwazi mina ke nguThabo kaSambuthi khona la eNanda hawu yini uyasaba yini wena ukuzisho uyambona umuntu othanda ukwehlukana uhambe ecinga abantu ukuthi wena ungakephi ukuze akhulume nawe kunenkulumo angayikhulumi nabantu uqala bacinge eqala ukuthi uyikuphi ilona ke lento ke athi uShembe uma nehlukana ningabakabani ake ngifunde kuhle lokakushoyo lo muntu engifunda incwadi incwadi abaseRoma 11 ngiqala ngeverse 16 ngenzela ukuthi abantu bazi ukuthi noma ngakuthiwa ukuyiphi inkosi kodwa ukhumbule ukuthi awukwazi ukusigabisa wena ngoba bona bakaShembe bamagatsha ubhombela uyimpande ilanga lesiqu laba abaphethe manje bamagatsha wena ufakelwe noma ufakelwe ithi ungazigabisi lo webula ukuyigabisa ukuyigabisa imisebenzi kodwa yonyazi lwezulu oluShembe akabheka ukuthi khona nikuyena ngoba into semqobo kufanele esikhundleni sokuthi ingabe uyiqhamutheni wonyazi lwezulu ayiqhenye ngokuthi uhamba kahle endleleni eyimfundiso yonyazi lwezulu ngoba lifundisa indaba kaShembe angifundele incwadi ukuze abantu bahlukane kuyigabisa ukuthi mina ngikuyiphi inkosi ukuthi ukuyiphi inkosi akusemqoka kusemqoka ukuthi umthetho kaNkulunkulu uyawugcina uyabona nje ukube njengoba sihlangane kuleli sonto besikhuluma indaba yesikhumbuzo ukuthi hawu isikhumbuzo mhlambe esothingo noma angitshela ngamadokodo uthi hey usuwalungela amadokodo nayinto ufuna siyikhuluma ezisezulwini ukuthi ngaphansi kwayiphi inkosi asikhulume thina ngomthetho kaNkulunkulu ingakho inkosi ilanga ngilanga mhlamba kawazi ngamadokodo ingakho ilanga kushumela inkosi kushumela indoda ithi inkosi ilanga abantu bekhuza ingcwele ongayazi ithi inkosi ilanga lo akashongo lutho ithi ngoba noma ngingenela nje unqumane uthi izono zenishiye lapha phandle akhulumanga ukuthi nizoyishiya nizohlukana kanjani nezono zenu engifundele incwadi ukuze abantu bahlukane nokuyigabisa ukuthi ngiyiphi inkosi uma ulibo lungcwele nenhlama ingcwele injalo uma impande ingcwele namagatsha anjalo kepha uma kwaphulwa amanye amagatsha wena ke ongumnqumo wasendle thina simnqumo yasendle enkolweni asikwazi ukuyiqhenya ngokuthi sinamathele duze kwamagatsha bonke labantu njengoba bemi behoshembe isikhathi sabo uthe inkosi kuzisikhathi soshembe abaningi baningike akungathi uma ungene egroupini kaShembe othile bese uyiqhenya ngoba ziqhenye ngokuthi lo wokuqala owumnini womsebenzi uShembe wakamoya owavela ezulwini uyayenza yini imisebenzi yakhe ngoba awuzongena ngokuthi usebuhleni useginyezinye usekuphakameni uzongena ngokuthi uyayenza yini imisebenzi kaShembe ingakho khona sihlukene kodwa kushuthi asixabane ukuhlukana kwakhulunywa ngakho kodwa kukho le Shembe mase nihlukene ke ningakhulumisana uthi mase nixabana nabakabani kodwa washo wathi kuzohlukana ukuhlukana kwakusho kodwa wathi kungaxatshana ake sifunde incwadi kepha uma kwaphula amanye amagatsha wena ungumnqumo wasendle saba sendle wafakelwa phakathi kwawo wahlanganyela nawo impande yamafutha yomnqumo sihlangamela impande yamafutha omnqumo eyinkolo asihlangene ukuqhenya yaqhubeka ungazigabisi phezulu kwamagatsha kepha uma uzigabisa akusuwe othwele impande kepha impande ethwele wena manje lo wenze ngathi manje njengoba naku ekulenkosi akuyona
uthwele lenkosi uhamba nayo akakhumbula ukuthi ukuze abe kule nkosi udinga ukugcina imithetho kaShembe ukuze abe senkosini kuphela megcina imithetho kaShembe akazokhuluma ukuyigabisa kuwena uzokhuluma ngendaba kaNkulunkulu asiqhubeke uza kuthi wena amagatsha aphulwa ukuba mina ngifakele njalo uthi wena ukho nje kule nkosi wakhishwa ukuze kufakele wena ithi incwadi egcineni kulungile aphula ngokukholwa wena ngokukholwa la umkhona ungazikhukhumezi kepha yesaba isho njalo incwadi ithi ngisho noma uthi ukuyiphi inkosi noma uthi baningi kangakanani kodwa ungayikhukhumezi yesaba ngoba uzazi ukuthi umthetho uma sokuthiwa abalahlwa abaphula umthetho uzosinda yini wena mhlambe khona nalento mfundisi ukuthi ngiyinsizwa umuntu akhohle ukuthi manje usekephi usathwele umnsizwa awubunsizwa thina mzwane sigqoka iMnazaretha yabo yakhiwe kanjani yakhiwe sangubo yabe simame ngesikhathi sinika iMnazaretha thina sasigana sasiyoba umakoti ngoba naye uShembe ethi umakoti wasezulu ingakho thina sihlala phansi eceshini ngoba kuthiwa abalungileyo mabahlale eceshini ngakho sihlala phansi sinabe noma siyikhona bese kuhlala oyedwa phezulu uShembe ngoba yena umyeni wasezulwini thina sizolalela yena na incwadi Mateyu 12 43 to 45 ithi nxa umoya ongcolileyo esephumile kumuntu uyadabula indawo ezingenamanzi efuna ukuphumula angakufumani khona uthi ngiza kubuyela endlini yami engaphuma kuyo esefikile ayifumane ize ishaneliwe ihlotshisiwe abese yahamba ke abe nabanye omoya bayisikhombisa ababi kunaye bangene bahlale khona kuthi ukugcina kwalowo muntu kuba kubi kunokuqala kuyoba njalo nakulezi zizukulwane esibi lencwadi ikhuluma ngomuntu ofike wathi ngiyikhetha inkosi yasekuphakameni kwaba kuhle wathathwa wabhabhadiswa wafakwa emanzini waphuma umoya omubi wangabe saba nandawo ngoba usefundisiwe futhi lo muntu washunyayezwa wanikwa igama kathi uyinhlayisuzi wanikwa igama kathi uyintaba yepheza wanikwa igama kathi uJamangweni waphuma lo moya wathi angisenandawo ke la ngose kuJamangweni ngose uyinhlayisuzi akaseyena lo kade ebizwa lapha kodwa ke umoya lokubuye njalo uzohlola ukuthi kusenjalo yini useyilelo gama yini elangikile kuseyilelo gama uke wakhuluma ngesonto edlule uke wakhuluma ngako uloke ebutho wathi ngizocheck ukuthi kusenjalo hayi afice hayi kusenjalo nangu uShembe usahleli lapha enhlizweni anginendawo kusahleli lo muntu aloke ebuyile njalo ezocheck uthi uyafika ngelinye ilanga hawu hey usethuka inhlamba uqini kunje kodwa uShembe amsekho sekunje nayi nenhlamba isiqoqobele la sekuhlela ukuthi nokuthi hey kade phela umoya njengoba aphuma baningi njengoba kuthiwe kushunyayelwa lapha bayaphuma bahambe bezulazula abasenandawo uyahlangana nabo lo uphume kuwena hey nathi sesixoshile uSambuzi usesixoshile ubani afika asho kodwa athi bathi masebeyihlalele lapha ya ngoba bayazulazula hey uyabona mina eyamindle engangihlala kuyona ivulekile bafowethu usabaxoxela akabuyeli yabo mina eyamindlu mangaze nginikhombisa mina la ngapha uma khona ningabona mase fika uShembe akasekho lapha ya wayeqholosha kubangani bakadewe bangani bami zimbiwe ngantshela ngathi mina nginendlozane ke ngizonikhombisa mina nalabo abayisikhombisa manje abangani bakhe waphuma yedwa sebuhamba na7 sebe u8 afika ngelathi yabonaka afika abafake yonke indawo hlala la kuthiwa ke lo muntu lo ububi bakhe buphindwa uba mubi kakhulu kunasekuqaleni wayengcone engakakhona ilento ezwa abantu abathi amakholwa nezinhliziyo ezimbi amakholwa ukuthi ngoba sengisuke ngamdedela uShembe ngase ngenza lento kade uyifunda ngase ngiyaqhosha ngase ngiyayiphakamisa
wawusubo yena wawusubo khona incwadi ngithi amahubo 18 ekhuluma ngokukhanya uyazi uDavid esedwengule ibhele elusile uma eyalapha akazange ayibuka mama cells akhe akayibuka ngama cells akaze agiye abakaNkulunkulu abanazi ibongo akagiyanga athi ngadlala mina ngizokuthatha mina ngabulala ibhubesi ngabulala ibhele wathi uNkulunkulu engihamba naye uyamuthi thini akasho ukuthi ngajima mina ngino 10 ku black uthi uNkulunkulu engihamba naye ngoba la abekho brown kuNkulunkulu akekho yellow belt kuNkulunkulu khona umoya wodwa wokukholwa okuwona onqoba ngawo uthi mase efika ukhuluma ngento eyodwa ukhuluma ngoNkulunkulu uthi uNkulunkulu engangini naye ehlane ngilusile owanginika amandla okunqoba ibhele namanje wena noma uthi ugqoka insimbi uphethe inkemba kodwa mina ngizokuyisa phansi ngoNkulunkulu wami ake ngikhumbuze abalaleli ukuthi khona lapha ku Facebook page othi Inanda 88.4 FM sikhona ku Facebook page othi sikhumbula ekuphakameni khona lapho kulabo Facebook futhi uzothola inamba ka WhatsApp yakhona la esikhona ithi 068 764 9969 WhatsApp number 068 764 9969 okugcina inamba ka WhatsApp 068 764 9969 uzoyithola futhi mawungena ku Facebook page inamba ka WhatsApp le engikhuluma ngayo ikhona ngicela ukudlula kona uWhatsApp ngibone lapha yasikhumbule kuphakameni nangu uPelos uthi ayibenhle imini yesabatha nalomhlangano uqhubeke kahle ngiyabona lapho ukhona umzamo mpisana ukhona uSandile Ngwane Freedom siyabonga Mhlongo John Mahamutsa Mahamutsa uvukile siyabonga Cardinal Saint Cardinal Saint Kosithandile Mvelase ukhona naye kukumdungu ukhona unkosentsha sokhela ukhona ilapha kusikhumbule kuphakameni sibheke la ku Inanda 88.4 ukuthi khona sinobani ngenzela nje ukuthi sidlule ku Facebook ngabe sebethi abalaleli asibange sabathinta nakya Mehlothando Gaps Mabaso kwathayela nawe sinawe la kwinanda 88.4 FM siphinde sibe nozimele ecele waseTafrikop uthi mina yesabatha mayibenhle kwabangcwele ngila ePhantown nonzwe Zep Dladla walapha eCathoridge siyabonga Dladla nawe Ndosi uyimele lo kade thumela le message siphinde sibone futhi umzamo siqhaqapuleni siqhaqa hayi ke owala ekhaya ke lo imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele ngilalele ngisuka la at 15 Konka Road kwaMancinza 320 ngibheke emsebenzini ezinga estate hayi ufikile manje ezinga estate ngiyacabanga ukuthi ususilalela ukhona ezinga estate mzamo kwaqapuleni hayi siyabonga ufundisiwe Jundi Jamani ngiseverelem amen simphiwe sibalikhulu naye uthi amen maponi ngongoma naye uthi amen Thokozani TK naye uthi amen Pastor B Ndlovu kade sakugcina Pastor B sikhona number plate yosuku Eksodus 35 verse 1 khumbula usuku lwesabatha ulungcwelise amen lapho inqanawe lephansi eCathoridge kwaXemba siyabonga Pastor B Ndlovu hayi ngiyacabanga ngibafunde bonke la sizobuye siubhekeke uWhatsApp wethu asiqhubeke mfundisi asiqhubeke esicaphuna okunye ukukhuluma ngenhliziyo 204 ihlabelelo samaNazaretha number 4 yanda wena Nkosi yanda wena Simakade
lisakhathele izwi lakho enhlizweni zabaningi. uShembo shonjalo. Yanda wena Nkosi, yanda wena Simakade, lisakhathele izwi lakho enhlizweni zabaningi. Uyimvubelo lusha wena enhlizweni zabaningi, zenziwe busha ngezwi lakho wedwa Simakade. Yanda Nkosi. Asiqhubeke incwadi kaMateyu bese ifunda, sikhuluma ngenhliziyo ke namhlanje. Edokodweni elomzimba. Mateyu besifunda Mateyu 15:7-20 eke siye ku12. Khona kwasondela abafundi bakhe bathi kuye, uyazi ukuthi abaFarisi bathe bezwa lelizwi bakhubeka na? Kepha waphendula wathi, yileso naleso sithombo esingatshalwanga ngubaba wasezulwini siyakusishula. Ileso naleso sithombo esingatshalwanga ubaba wasezulwini siyasishula. Njenganamhlanje sithe inyanga yomhlangano wamadokodo, siyakobheka ukuthi la edokodweni lethu azikho inithombe eseyimilile zingatshalwanga ubaba wasezulwini ukuze enze njani afika sisiphulele zona. Bese siqhubeka siwa amakholo. Bayekeni bangabaholi abayizimpumputhe, kepha nxa impumputhe ihola impumputhe ziyakuyela emgodini zombili. 15. uPetro waphendula wathi kuye, sichacisele lo mfanekiso. Wayesethi, kanti nani nisengaba ngaqondi yona? Kusho uJesu. Aniqondi yini ukuthi konke okungena emlonyeni kuyeswini kuze kulahlwe ngaphandle? Ongena emlonyeni. Ile kade sisho ukuthi abantu bakhuluma engathithi kukhulunywa kakhulu ngezinto eziyalapha. Ongena emlonyeni kukhulunywa ngokudla manje. Lo kungena qede kuyeswini sekulahlwa ngaphandle. Kepha okuphuma emlonyeni kuvela enhliziyweni, lokho kuyamngcolisa umuntu. Ngokuba enhliziyweni kuvela izizindlo ezimbi, ukubulala, ukuphinga, ilento ke lonkosikazi athi wathi uSathane asifaka ufebe. uSathane hayi no shembe uyabageza. Meyifebe bafika benjalo, afika abageze bakuyeke. Ukweba, ukufakaza amanga, ukuhlambalaza, yilezo izinto ezimngcolisa umuntu, kodwa ukudla kwezandla esihlanjiwe akumngcolisi umuntu. Ngakho ngisho ngifakaza enkosini ngithi ningabe nisahamba uMarko 7:17-19 lakho. Ngakho ngisho ngifakaza enkosini ngithi ningabe nisahamba njengalokhu kuhamba bezizwe ebuzeni bengqondo yabo. Abazizwe bahamba ebuzeni bengqondo. abanako ukuqonda uNkulunkulu abamazi. Behlelwe Manje thina seseke sithathe lemkhuba yabo namasiko abo esiyibona ukuthi singcono uma senze kwabo, kanti labantu baze labantu abanalutho thina sinoNkulunkulu. Behlelwe emqondweni yawo, bahlukaniswe nokuphila kukaNkulunkulu ngokungazi okukubo ngenxa yobukhulu beinhliziyo zabo. Abathi bebuthundu bazinikela emanyaleni ukuze basebenzele ukungcola konke ngokuhuheka. Uhuheka ke ukuthanda izinto, basebenzela ukungcola, bathi kulungile ngizoba mina umthandazo wasekuphakameni, akukho konke lokho kubuka imali. Bahuwa imali. Uthola umuntu usenenqwaba uJuly, umuntu unenqwaba yabantu abaguqe phambi kwakhe. Kufanele ngoJuly kiwe enkosini, akayi emhlanganweni. uJuly wasekuphakameni, uOctober waseJudiya, akayile khona. Uhleli abantu bazungeze yena. Uzobana adlisa amandiki namandawo. Uzobatshela ukuthi ngesonto elizayo ngiyongenisa abantu abalele, ngiyobangenisa ekhaya. Ubangenisa nje wazini ngabo ngoba umuntu obaziyo uShembe usemhlanganweni. Kuthiwa nanka amandiki namandawo uzohlambuluka masuqedile. Kodwa yasho lapha ehlabeleni 23 amandiki namandawo ukufa kwabezizwe. Izenzo 16 kushiwo la kuthiwa bezizwe kanjani? Kuthiwa abaqondi. Abanako ukuqonda. Ake ngiyifunde futhi. Ngakho ngisho ngifakaza enkosini ngithi ningabe nisahambe ngalokhu kuhamba
abezizwe ebuzeni uthi ushembe amandiki namandawo umoya wabezizwe okudala kube okwabo behamba abezizwe ebuzeni bengqondo yabo ingqondo yabo iyize wena ke ufaka amandiki namandawo awekho amandiki namandawo la emNazaretheni uzohlambuluka kulungile uzohlambuluka kodwa ungcoliselana nasekuqaleni uhlambuluka kanjani ngoba uhlambuluka ekuqaleni isikhathi yongena emanzini uhlambuluke ngaleso sikhathi usubuyela lapha kade ewakhipha lamandiki namandawo aphuma baleka asho kodwa ngoba lokho ebuya azocheck ukuthi sohlala esangweni sawulini siyahlala lokho ezocheck usuyavula futhi uyawavulela inkinga ke le eke siye encwadini yezenzo 16 verse 14 owesifazane ethile ogama lakhe linguLidia engumthengisi wezibubende pasopani lengubo ezibubende lamabhayini wafaka yabovu owesifazane othile ogama lakhe linguLidia ongumthengisi wezibubende wedayisa ezibubende amugqoka ingubo ebovu ke manje kuthiwa yona ozokufaka umoya wasemzini wase Thyatira okhonza uNkulunkulu walalela inkosi yayivula inhliziyo yakhe ukuba aqaphele okwakhulunywa nguPawuli isibusiso sokuhlakanipha ndodana yami waphenduka waphenduka kade dayise ezibubende waphenduka walalela uPawuli yeah wekade dayise ezibubende kuthi waphe sayiyeke ezibubende walandela uPawuli ukhuluma indaba kaNkulunkulu manje wena usuka uNkulunkulu uzaqhubeka udayisa ezibubende yeah asiqhubeke Izaga 2 verse 1 to 2 isibusiso sokuhlakanipha ndodana yami uma wamukela amazwi ami uzibekele imiyalo yami ukuze ubeke indlebe yakhe ekuhlanipheni uthobise ekuqondeni inhliziyo yakho yonke into inenhliziyo yonke into inenhliziyo Efes 4:17 to 19 izono zabangakholwayo ngakho ngisho ngifakaza enkosini ngithi ningabe nisahamba njengelokhu uhamba bezizwe ebuzeni bengqondo yabo behlelwe emqondweni bahlukanisiwe nokuphila kukaNkulunkulu ngokungazi okukubo ngenxa ubukhulu beenhliziyo zabo 19 abathi bebuthuntu bazinikele emanyaleni ukuze basebenze ukungcola konke ngokuhuheka Luka 11:24 to 26 nxa umoya ongcolileyo uyayiphinda lencwadi nxa umoya ongcolileyo uphuma kumuntu uyadabula indawo ezomileyo efuna ukuphumula engakufumani uthi ngiza kubuyela endlini yami engaphuma kuyo uyakufika ke ayifumane ishanelwe ihlotshisiwe khona ebese hamba azithathela abanye omoya abayisikhombisa ababi nabanye bangene bahlale lapho ukugcina kwalowo muntu kube kubi kunokwakuqala umuntu abemube sekholwa ke manje angithi bese ushanyeli ukhala abantu bathi wengcone saphuza utshwala hayi asemube enhlizweni manje yeah angithi sokubuya manje sebaningi omoya bamemene esifunda Izaga 4:23 to 27 linda ihlosi linda inhliziyo yeah phezu kwakho konke ukugcina ugcina inhliziyo yakho ngokuba kuyilapho kuvela khona ukuphila susa kuwe ukuphambana komlomo khuluma umxabane nabantu nezindebe ezizigwegwe uzidedisele kude nawe amehlo akho mawabheke phambili neenkophe zakho maziqonde phambi kwakho 26 yenza umkhondo onyawo lwakho ukuba ulingane ziqine zonke indlela zakho 27 ungaphambuki ngakwesokunene nangakwesokhohlo chezukisa unyawo lwakho ebubini ukuze kulunge idokodo ukuze idokodo lakho indlela okufuna uhambe ngayo la uma wenza konke lokho leli dokodo lakho uzothi umuye emhlanganweni wamadokodo uzobona bazofika abazingilosi uNkulunkulu uzobathumela uzolala ubona isibonakaliso ezinhle abantu kuqala nje kade kudumile nje ukuthi abantu bakaShemba belihlonipha abantu ubungabuzwa umuntu nje bevela bodi umuntu kaShembele ikona phela kwaphendula umfundisi uMzila wangakithi enhlangakazi ogcine sowasembumbulo
uthi ngangeyisa kabe ngisebhasini driver amabhasi driver amabhasi naye wanqotshwa ngothando uthi wanqotshwa uthando uthi bayethi mayefika umuntu abuza iyapi le bhasi uthi ngimile abantu babengafundile bengakwazi ukufunda ayibothi mile ngoba uyayibona ibhaliwe kodwa manje akafundile akaboni ukuthi ibhali ukuthini uthi aphumamba uthi kodwa kwathi ngelinye ilanga uthi wafika umuntu uthi wathi engakabuzi lutho uthi kanti mina aziwahlonipha lo muntu uthi wafike wafola uthi utheme efola lo muntu uthi wasethi sabona uthi ngavuma wayesethi kusacela ukubuza baba le bhasi yapi uthi nangalelo langa yayimi uthi kodwa ukuyithoba kwalowa muntu uthando lokuthanda abantu ngoba ngeke uhlonipha umuntu ungamthandi uhlonipha nje ngoba inhliziyo yakho iyavuma inothando uthi ngalelo langa uthi baphinda abanda labantu uthi ngagcina sengibuza labantu abagqoke kanje uthi wabagqoke ngokufana labantu abaphi labantu ubona imvunulo yabo nje uthi kwathiwa labantu ngoba namabhinci uyawazi nje ukuthi uyabona uyazi amabhinci uqhamuka ngakithi endweni uthi bathiwa bakashaya ukuthi hayi angithi maye mokusenhlangazi kufaka iMnazaretha phezulu kwalezinto akaboni lokho akawaboni naye akabona mahiye la wathi hayi angithi menhlangakazi usuke evala amadlebe usuke ephethe induku ehamba nezinsizwa zakithi bayobukela uyofuna into namhlanje lethi iqonde kuyena ngqo ikhuluma naye lapha insizwa zakithi phela bezinjalo akanandaba nashemba akanandaba nalutho uyobheka beziya lapha babesuke bayobheka intombi omunye ethi intombi siyoyiphuca ngomgido omkhulu kwakuthiwa khona umgido omkhulu abanye soshana emgidini omkhulu kwakuthi makuphunywa nje ngaphandle ikhala induku seyishana insizwe zihlangane eDalton lalela ke ngoba ngiyangeyisa soshana inhlangakazi kodwa ngeke babone beshanela phezulu kwabakanye labalwa khona phezulu kwaphuma izwe limbi elabhubhisa indawo yakithi koSiyani elabhubhisa indawo yakithi koSiyani kwaba yikanye kwakulumdlotshana nemenyane phezulu kwentaba kodwa lezi ezayizobukela zifakama imazo lathi sohlangane umzila ke wekhona kulezo nsizwa ngiyacathi wayesenka ngoba kwakuyinsizwa amakholwa lapha enembeni kakhulu abantu kamzila ke nje futhi ke insizwa zakhona eziningi zamakholwa ngale zikhona neshaya induku engizaziyo kodwa ngiyacabanga ukuthi wayengekho lapha uthi ke wayesebuka yazi inkosikazi wami Masabenje ngingaba nomzi uthi wayesethi ke ngiyakholwa manje uthi wagcina sebabuza uthi wavakasha khona uthi wafika wabona zavuleka zonke izinto zakhe uthi umzila uthi kwenzeka isimanga uthi mina ngaqashwa ngawu-regional manager uyibambele khona ilokhuza kahulumeni qashwa kahulumeni uthi iclass enganginalo lalingafiti uthi ngangigoda izinto ezifuna ukubhalwa uthi ngangifike ngibhalelwe izingane ekhaya ngoba ngangafithi la uthi ngenxa kaShembe uthi ngaphatha isikhundla sabantu abafundile nganoma no standard 4 yini uthi ilaptop ngangiyiphatha ngazi nokuyithini uthi fika ibhalwe izingane ekhaya mina ngibhala ngepeni eceleni bese ngifike ekhaya kubhala izingane ngenxa lo Shembe engamfundiswa amakhosikazi anenhlonipho unqotshwe ngothando ilona lolu kalifakayo ukuthi lusenhlizweni uthandi lona olinqoba konke yilo lolu inkosi la ngeyakhuluma ngayo yathi nishiya into ebalekile ucela uthando ngicela konke kodwa nashiya into ebalekile nikhisho nikhohle ukucela uthando eke siqhubeke ke yabavesa akhuluma sikhuluma ngenhliziyo nje okudala sikhuluma ngenhliziyo ukuthi isedokodweni vele futhi iyona le engalungile kunje ingoba iyona engalungile idokodo ke bese kunomphefumulo uvume bese kuyonakala ake sifunde kaMahubo 19 verse 14 amazwi omlomo wami nokuzindla kwenhliziyo yami makuthandeke ebusweni bakho Jehova dwala lami nomhlengi wami thandazo ophelele amazwi omlomo wami nokuzindla kwenhliziyo yami sicela inhliziyo ngoba ngiyadlinza okubi ngizokwenza okubi bese liyangcola idokodo asiqhubeke amaHubo 119 verse 11 enhliziyweni yami ngiyawulonda izwi lakho
ukuze ngingoni kuwe. Ngeke wona uNkulunkulu enhliziyweni. Ake siqhubeke sifundeni. Petro 5 verse 8. Qondani nilinde isitho senu, isitha senu uSathane. Siyahamba njengebhubesi elibhodlayo, sifuna esingamgwinya. 9. Melanani naye niqine ekukholweni. Nazi ukuthi zona lezo zinhlupheko zehlela abazalwane benu abasezweni. Asiqhubeke. Yeah. Asiqhubeke. Ezaka 4 verse 23 to 7. Oh, sengiqedile. Yeah. Sengiqedile lencwadi. Yeah. Mfundisi sengibuka nesikhathi nami bese ngishaya uvale mina akusekhona ezinye incwadi isikhathi asavumi sesibala nje ishumi lemzuzu angithi nje kusele 7 minutes kahle kusele 7 minutes bese siyaphuma indaba la yamadokodo sibuyele kuyona nje sesiyisonga inkulu ngoba kuleli idokodo likaNkulunkulu. Yep. Thina bese siliphathe ngathi nje into yethu le kanti cha inhliziyweni kuhlala uNkulunkulu makwasuka ayithi kuthiwa sikhathi esidala waphefumulela kuthina so wangena kuthina wangena kuloko ngaphakathi kumina emoyeni wami. Yep. Kwaba lokho kuyisoul kuthiwa isoul ngaphakathi kwase kuzombathiswa le overall le inyama idokodo kwase kuhlala ngaphakathi uma ke kuke kwaphuma uNkulunkulu ngifile libolile ngiyahamba khona ukuhamba ngiyakhuluma khona ukukhuluma ngiyayivaka yona ingubo emhlophe ngenza konke kodwa ngifile khona ngihamba ngoba se kuphuma uNkulunkulu makwaphuma uNkulunkulu ngifile khona ngihamba we mntangasambuli ake sifanise nendlu manje le yeah sithi wathi khona umsamo uyazi emsamo senhlizweni yeah iwona umsamo ngempela emsamo senhlizweni ohlala enhlizweni umunye uNkulunkulu abanye abalelo othulini lomhlaba abahlali ngoba abahlali emsamo lalela indlu le idokodo indlu le idokodo ithi indaba iyahlonishwa imbombo zokhothamo zithobisa wena zikuthobisa umuyaphi zikuthobisa umungena yini imbombo zokhothamo imbombo kukhulunywa ngeintingo la kubekwe khona utshani mokuthiwe zokhothamo ekhothameni lapha la kufishane khona la uthi muhamba khona ukhothame ubheke phansi imbombo zokhothamo zikukhothamisa ngoba uyapi uya emsamo emsamo awukhothameli ukuthi uyokhuluma nabalele uyokhuluma noNkulunkulu uyena owazi abalele balelephi uyena futhi wathi balele kanjani ngenye indlela ukuze kuthiwa khona umsamo wakhonakele mawuthi umsamo wakhonakele akonakele udaka lapha lolo phansi konakele inhliziyo zenu nina la emndenini uNkulunkulu akasekho kunina kusuka kanjani kumuntu athi uzokulungisela umsamo ube inhliziyo kuwena uma ngakonakele ngisho ezabalele phansi kothuli angithi manje konakele ngisho nezabo ngoba konakele wena lapha la niguqa khona isenhlizweni iseyinhlizweni zeni lanhlangana khona ngoba ila ukhuluma khona babizwa khona ngesikhathi uShembe ebabiza uthandaza wena uguqile emsamo uNkulunkulu wasekuphakameni ngibona kuukuthi nokuthi ngiswela ukuthi bese kuqhamuka isandla sithi niyezwa ukuthiwa bathi bethandazela waqhamuka isandla saphebeza lesandla sasiphebeza sasithi ingcolile inhliziyo yakho ufanele ukwabelwa wena kwalala uguqe khona akuyona indawo yakho ngoba ngingcolile la nenza ukuthi nokuthi mawulalela kahle emsamo ukuthiwa kangena abakhuphukeli khona umakoti abasebancane nasenhlizweni yakho enhlizweni yakho kuhlala izeluleko kaNkulunkulu ngoba mdala
akuhlali zeluleko zeingane awuthathi zeluleko zalombali yeah manje njengasemsamo ke inhliziyo yakho injalo asithi masikhuluma indaba yomsamo siyithathe siufanise nenhliziyo ukuthi kufanele senze kahle ukuze uNkulunkulu athola indawo yokuhlala ngiyithande le ndaba mawuyichaza mfundisi ngoba uhlala uyichaza ukuthi awusho ukuthi abekho abantu abangasekho bakhona kodwa uShembe ufike wasifundisa lokho na indaba ukuthi ngoba ziningi izinto ebezenziwe engakafiki mayelana nabantu abangasekho zisebenza futhi zisebenza ngoba bengakafiki ingani phela ingako kuthiwa sasivalelwe namhla vuliwe amasango ngoba bengakavulwa ngale la lelizwi lelifike noShembe belingakabi khona wase yafika ke nendlela ukuthi nayike indlela ke ninake entsheni sayikhetha inkosi yasekuphakameni nizokwenza kanje ukuze nilungiselele labantu labo nizobalungiselela kanje akazange azababheki kodwa ufika nendlela yakhe ukuthi nayike indlela benzeleni kanje banikelele bashayela amathikeli enzani ingakho eqhamuke nomahlukana ndlela ukuthi akehlukanisi ukuthi laba basenza kanje abangayikhethile thina sesiyikhethile inkosi senza kanje kodwa bakhona angathi masukuma siphuma la omhlongo sebesindisiwe vela khona sindisiwe kunesindisi thina amaNazaretha so hlabelela sibatshele yini inkinga ile yokuthi soyikhuluma ngelinye la so yokugcina futhi sesike saba nosuku lwayo bezwa abantu kodwa ivuna sesiphinda kodwa ivuna lokusiphinda ngoba abantu ongena enkingeni akekho umuntu ozolungisa inhliziyo yakho ngoba ngithi umsamo wakhe inhliziyo yakho musu kulanda ungcobo athi uzogezela umsamo ukugezela umsamo nje uyawantone yini uwena wazi amacala akho wenzile koyihlo omkhulu lungisa inhliziyo yakho bese kulunga kwalunga inhliziyo uzolunga umsamo uNkulunkulu abantwana bakaNkulunkulu bayathandana lapho kuchaza ukuthi bayathandana ukuze kube njani ukuze imsamo yabo igezeke hayi fundisi isikhathi ke manje hayi isona singasekho sesingashinamba bese siyabonga kubo bonke ebesinabo ohlelweni ngithi ngiyabheka hayi la ku WhatsApp akholutho ku Facebook hayi siqedile nakhona hayi akholutho hayi asivalelise mfundisi ake sivalelise ke inamba engitholakala kuyona ithi 060 61 3-15-15 iphinde futhi 060 61 3-15-15 hayi siyabonga kakhulu uThabo kaSambuthi lo nami ngiyabonga kakhulu inkosi yasekuphakameni uNkulunkulu mayivumile ngesabatha elizayo sizophinda sihlangane futhi khona la 4-6 sithi sikhumbule ekuphakameni sesiyaphuma ke manje siyaphuma ngehlabelelo samaNazaretha sithi ngiyaduka ebusweni bakho ngelilandelayo uma kwenzeka sibatholile abasekuphakameni bazosixoxela indaba kaphashayo njengelanga isikhumbuzo sibacelile ukuthi bazosixoxela ngesikhumbuzo sikaphashayo njengelanga sikhumbuzo okudala yenziwe ingoba sikhumbule ekuphakameni indaba kaphasha isekuphakameni yes angasho ukuthi umuntu uthi yini inkosi ethile ngekhumbula cha abasekuphakameni nenyanga ezulu sokhuluma ngayo ngoba yazi yaqala ekuphakameni indaba sekuphakameni hayi ukuthi abantu bezwe ukuthi hayi sesingadlule ukuthi cha ngesabathe ngesonto edlule leli esiliqedayo njalo kade kuyesothingi kodwa azange singene sigxile ngoba siqale ebuhleni yes inyanga yezulu iqale ekuphakameni uhlelo lethu ngikhumbule ekuphakameni hayi ngiyabonga mfundisi ukuthi uyicacise ngoba abanye bazoze badideke ngoba manje kuzoba nezinkinga eziningi uma sike saqala sathi sesenza isikhumbuzo sothingi sekuyonzeka isiyaqala indaba isiyalokhozi wamina nje isiyaphuma ke manje ngiyele mina esikhumbeni sothingo ngoba ngiyalwazi bengiyile esikhumbuzweni sothingo ngiyile khona kodwa la
sikhumbule ekuphakameni. ekuphakameni. Bonga kakhulu umfundisi. Inkosi ihambe nani uma nihamba niya emasabatheni indawo ngendawo. Silungisa amadokodo. Siyogeza amadokodo. Sifaka uthando, sonqoba ngothando. Konke kuzolunga masibe nothando. Bonga kakhulu.